Isang manung kulang manah inggih puniki titiang saking iseng-iseng rumasat angin titiang nyelimuran manah titiang isane banget tuh gitu. Isang manung kulang manah inggih puniki titiang saking iseng-iseng rumasat angin titiang nyelimuran manah titiang isane banget tuh gitu. Hemban bingung dan siping kebatek antuk biah paran titiange banget nenten kadi-kadi utawi nenten pahingana kangen nyarwa malih nenten wenten angin titiang gumanti nungkulan manah titiange baksane banget tuh gitu. Segede dia jroning ati nanging sakit titiange toh pisan merembeng ring tengah ring sejeroning angen titiange puniki kembang semalwa kasih kebos titiange ring sejeroning manah nanging rauh nalar merawat kasisi Prabas iya kematune pesu riantuk asa punika wantah sakit titiange mebuat pisan berat pisan punika mawan nampi pacuret cet kantos ieh matan titiange nenten nyidayang antuk ngamerin pasiang awe matawam barang amunike wantah angin titiang nyelimuran aden titiange sane banget biah pare nenten pisan kantos mawasane barak matan titiang berat
merekang hati nanging sejeroning barak matan titiange be mawasan ngelah-lah raukin ering manah titiange dak remuk waluyo kadi gedake pantigan uyak ditendados antuk titiang tupang hati ibu larone aliwat mawatu banget pisan ke bukan mana ditiange riantuk mabuat pisan sakit ditiange prak liwat warado dijeng nanging sakit titiange boye jedoh uniku wantah iriki ini kaduh kita titiange duare kawat duare manut ring baos titiange diwau boyo je kange boyo je bedau puniki penyakit titiange bragat reng ati wantah uput i penyakit punike ring sejeroning unteng manah titiang saing awe kenapa ariantuk medeket indik penyakit titiange ring sejeroning manah punike mawanang sering-sering ipun ngumpang amping ngawe sakit aki alih ambas liwarasani ariantuk mekatah pisan kawentenan tujuane manahe punike sane ngawanang banget adang biasa angin aden patuang doaning tumbuh mesan i panceng wisaya ring sejeroning dewek titiange punike sane ngawanang nenten keni antuk titiange ngetin patut utawi sane iwang ini murka rasa yang dharma
teke metu sane corah sane meguh punika rasayang titiang Darma patut pengrasane duwe mabade doane ngasapunika paringgi pijanten sampun pengrasane mebading inggih puniki rekaman kaset saking toko Aneka Tabasa. Kadua mudi laksanune tungkang biak pare utawi pancing inriyane punika nenten nyida-nyidayang ngantuk titiang matunggilan ring sane muaste patuting hidup utawi sane madan Darma punika mawanang tungkas kemawon tungkas dadi kadungan inggih yen wantah sida antuk punika inik tungkase mangkin inggih tegar-tegarang puniki jaga tungang titiang itu turit antu geni waluya kadi mewali-wali manut ring atur titiange diwau puniki tungkase punika utawi pancing wisayane punika inayang puniki melarapan antuk gending inayang anggen titiang nungkulan dumadak asung warung graha ide Sang Hyang Widi nyidayang antuk titiang manggesida purna celuwirin sane madan angkar wenten rakyat katuturan nemangkin wiwitin titiang sampun nyaritayang puniki wenten reki tuturannya saking puniki kebaos wenten puniki jatme saking jagat memling temenyama sarang kali puniki wiwitanipune menyamo puniki wantah sareng kalih diri siladri karan
pisanipun puniki sane paling gelih baosang titiang nenten wenten tios maparabipun isi ladri Madekerti necerika necerikan mangkin baosang titiang maparab ipun Madekerti Sinarngan ngambil rapi Eri sampunipun pada kelih-kelih sandang sampunipun mapikuran tur mangkin sampun baosang titiangipun mapikuran malih ngisi barengan pisan punika reh atut pisanipun madu gelar Dewa Ratu Agung ngidayang paras paro saling buluk ipun matu gelat nenten pisanipun aning sepat amatre mayekan nilu pada mengidam ngelantur mangkin atur uningayang titiang somahipun makedadu mangkin sampunipun mengidam anemoni syukari hati somahipun makedadu minakadenipun muani bi Dewa Ratu tan kadi-kadi legan manahipuni riantuk sampun maosan ngidam somahipuni Melayu ngertiang iana malih keduk somahipun ngidam mangkin baosang sanemuani puniki makekalih dong Dewa Ratu Agung dahat bisa pisanipun masih lesesana nenten tios dados wantah ngertiang punika yen sampun wenten pertisentananipun manglesi dengan udin patut tetap salwer pulau pali parinikanipun metemu mesomah maka kalih sampun tegap pisan ini kulo palin ipune padot sampunipun mesakapan sampun taler mawi diwedana mesaksi ring adak taler sampunipun puput
Macam liwat kudus sing ne makin carita yang didiang sampun ngelangkung ring kutus sasih puniki belinganipun ajak kedadul rene pada ne mangkin sampunipun ngelah pianak dados sinarengan taler puniki lekat pianakipune iyana kia siladri lana ngelantur dados baosang titiang puniki pianak ane paling pilih saking parap isiladri punika muani gerti ngadakang istri Made kerti puniki aden isi ladrine puniki ngewenten anglo pianakipune ada kayu semara rati upamananya maka saminipun pianak ane alik ane kinik-kinik punika bagus haring jegek sane loh walu ya kadi sangyang rate sane muani walu ya kadi sangyang semare sapunika yen inder kamayang deneng gume sampun wayang ariantuk jagate sampun wayah pisan puniki ane baosang titiang kesusupan kali Ratu Agung ne mangkin puniki kaliugene sampun nyerasa bring desa-desa kalebutune dan ada nyayangan awan keserasaban antuk kalibih nenten wenten sane gumanti sayang ring dewek mama nyane kaguluri
Nenten sayang ring pianak, nenten reke sayang ring bapu, setadeupun ngulurin momo angkarene ning tangkah nenten uning sampun ring kepatutan. Pada mangulakang daging riantuk sami manahipun mumu sami reki ngulah meperih ring daging punika duareng itu suara luhur maka samenipun mewedung kagengkik ring margi-margi nenten uning sampun ring sane muas patut nenten uning ring ane patut betenan ane patut bedura nenten pesanipun yang sampun cido bunga teken nenten jang kayang manah dipuni duk punike beh setate ngalih umah sung-sung kemaon nyelep-nyelepin umah tan kadi-kadi malih ne mangles ide bungah kemaon pengangonipune pragat demen atini jawadnya gemuyur ke jagate duk punike sami reki nganggon manah memaling-maling senangken-nangken raine uyut sampun jagate maling tan kadi-kadi kathahipun kedadian hari wekasan nenten wentenipun berpedoman ring karma palo hari wekas ngeteng ulah mejalan inggih wantah sampunike yen gumanti jagate ketibening kali nenten ngelinguan api sampun jagate biur manut ring atur ditiangi diwau nenten wenten kepatutan adat nenten pisan melat matre menak sudra dadi besi nenten wenten anake sor singgih jak asiki dados abesik punika kewentenannyane nenten wenten pragusti nenten wenten brahmana ngat puput dados asiki sapun api jemanahipun
awaloya patuh sejaga sejimbar-jimbar jagat jak nungil dados asiki mawit manah ipune nenten wenten sorsingi siladri osa keringati ne mangkin malih wiwiten titiang nyaritayang minat hadinipun isi ladri waluya kadi sengsengin ulun atinipun penyah ajur manah ini ngerasa neraka lindang luwe raris mabisik kering sejeroning manah ipune yen kenyekan jagate kali ane neraka dimelah pesan sapunika dados manah ipune tumbuh di gumine giyor apaan mulu gumi kiadene sing jeluput kenang suka kelawan duka kedaramane subhila kasusupan oleh momo angkarane telah belia nah kini malu adi kerti aden beline tuah nah jani yen tuah patut asana munyin beline jani lakar beli makin luas pacar mengalahkan nah adi madegerti kenang-kenang Jumah jani lakar kalahin beli anak ibu ko adi sakewalo yen beli luas do masih johan kena yaping jadi jete beli man lakaran madulungan nongos Mbaya beli saking lali nananging adi abesek ide beli kenah adine dot adi salah tampi beuna beli buku nak kesing jelakas pesan dong disangkaning lales nyet beli ngalahin adi ngalahin ka najani beli lakar mekinkin ngalahin adi di lakaran beli ngoyong di gunung muadan sebuah gunung timangkil nih lakar biur bumi ini buat melajarang hawa
karan melajahang dewek pangkeno ada nebuku beli bengetin jalanan lakaran mulih kasnya mangdo sido beli une dumada asung warunugraha ide sangyang widi mapece jalaran mapuara bilakaran nawang tekan patung tiếng kaget nomade nyada mong nayen tua side ben beli apang beli nawang masih lepas bener hari kenjakan beli numadi kini dadi jelema ene mamawa beli ring mana nane sekan nyetang beli di sejeroni kena beli ni adi mati kerti mbang tresnane ring cai bin pangketi turunan beline numitis pangat tetep nu ini mekaronan ngajak cai nyidayang paros-paros megeti sabungbung kini metuglan apa masih Rakayua nase peninggal beline dumadak beli nepukin unduk ane jalan rahayu adi beli menyamar ring caing pangatut je okasan buin ngajak adi kini mukonin jele melahe dini di jagat sekala apan bumi caranya ane ajerihin beli kena membuat bumi ini cara jani kini sing jenawang kangin kau sing jenawang kapiolasa di sunane pado mut bu ini anak subuh ketah yen jagate kati bening kali mangan pesan pisunone tuaro ada ngomong orang subuh ngomong kini gitu ane apa sih omongan dadi 15 ngugut
pesan mangan buin pisunone yen subuh jagate kali liwa tungkas ring rama nabu ini ipi anak mepuare dulak teken kepatutan kiraramu bu ini para istri-istri ini nyidayang belas perjani mapikuran anak ane tiwas mau tugorok memusuh ngat tebesek kena ngat mamusuh paling bagus gitu bumi yang subuh kati bening kali anake ane menak lege yu menyuitu tekena anake ane mulo berkah pada ngunggu tuaronya pacang kasorang mekejang bisa niktik tangkah apubuin tangkah mulu membulu sing tadi lakar kasoran mekejang nyapu kadiaku beli belum nyeri pisang nah yen beli membuat blok ini angon adi tugelan beh wah beli kena pacang megang hari yang sing kena bantek ke bebeki widi tekenang cai mak kemiwah beli teke beli miyegan yang ngajak cai pangdek itu sekonden nah beli mekat nen malu kerananya beli mengalah nah uli tu kerana beli ada nyet beli ni lakar ngalah suruh beli nanging beli saking ngasih yen membuat tapi tresnan beline matugelan ngajak adi bising jedadi ben megatan yen nyetang beli yen pekat jenang mirip ben nyepek yeh mari beli nyidayang pekat matugelan dua cahaya salat tampi nayapin je beli lakar mekad duli dini ada nih buku adido yang salah terima marep teken parisolah beli nih mengaden beli
napang deket harga oleh adi adane buku belilah karena mau tuduh kita mau war ngambul nyet beli sing jatuh peto adi setingkah beli neluang nama puara adane buku beli lakar mekinkin ngapain di luar ke gunung nenjani naditu lakaran beli nongos nyuang abian kengken di Gunung Kawi tua pesraman empuh diambil ya ane malu dingah beli subuh kalumrah ketah ke jana loko kaso pesaraman empu di biaje wakdi hidup dua kasabareng jaga nah adi madekerti dingah beli ane malu ide tua ke jana loko kasub kabinawo di jagati beradanya dong adonan dingin buine unduk ke peradnyanan idene sing hade sesamene sing adonan dingin dharma putra rengkawika buine unduk kaputusane sebuah peragat pesan peradnya waget ide sidi wakia doreng aksi tua mawi sese pesan adi buine sidi mandi pesan sidi ngucap ide la sareng uang dahat ledang pesan tekenang anak lacur anitan pekanti apa matuwi putu sering kayu
teken adnyane putu sing putu setuah ide beli makiada pelajaran suwireh itu tuah gatro-gatro niane dinga beli do keranan beli nedot melajahan nyokore sang sidot luwe tuah kebuatan beline nakar ngat ade ring ide sangat sampun puputing peratnya hidung dumadak jeide dahat ledang teken pupudan beli ngangon parkan di buk cokor idani ini jani beli mawakas nah tadi jani tegas beli mapi tua utawi mapi tutur kenang adi masih mi tutur yang cair suatanin dewek mulu matu gelan adani buku beli lakar ngalain cai janit tegas beli mapi tutur jadi agarnya anak sing jedadi adi sipok sigo agul-agul tekenang anak dewek caine setonene beneng ngomong mepinah malu di subane pragat adi mepinah mar ngomong di subane ngomong lantas melaksana ci giselonin ketnah adi ini do sangatang pinekin cikut-cikutang tekenang deki apa ngado anaknya juari ien tuah tadi deh beli apang danan anak kejuari teken puku dan adini aman ucang dan rakayu pangde anaki buku adi ucapangetan rahayu tekenang anake setado kaopet
anak sengkang jua matingkan anak mulut wah suka pesan anake melaksana yadin matingkah coba pesan-pesan minekin adi sami kuning yen membuat cara janine anak liu pesan anake pare pawika ngitungan jelek lawan melahin tuh mulut dua pesan cara janine tuh keranan beline pedas mapi deket tekenang adi pangdo anake nununin gedak basang nah gitu tuah suka anake dadi jadmu adi adi ndang ulama jalan manut teken pitutur belinyane pusat dengulah-ulah de iju-iju adi melaksana pina hinden malu iya den apa aja ma pikole penjela karma pikulik gede laksanaan adine nanging yen laksana ane tuara benah laksana yang adi nirkawi masih pengelaksana itu iya enak ya salah yen subuh mumpang laku parisolah adini dan jua cahaya margine Dewi sayang adi ngurdi ke ane kien lakar sana jalanin adi utawi laksananya depan keseluruhan
isti nang de benyengulah tulus adi kangwan kesele anggon orang anggon nasi adi nista pada ucap saja marupa nista dheweke ngemeretang lamun nanging ucap anake mula rahayu yen subuh kitu ulah dado nado melang ngulah-ulah adi ngajeng anan ane bagus-bagus westi ginawar nanging perlaksanane tu ulih man ngemaling jelek masih kaucapan setate adi angon mal-malang tekenang anaki nang yang ke uliam maling katulusan adine metetayuban minum-minuman molah-olahan nanging seluwiren tu makejang man ngemaling noro masih tu ada nadi tulia racun merdamat makan wisiang ien membuat raos petah cara janinin tu racun cadang galeng aden itu mertene dah dicetik ne sadannya ne cuma adi aden beline dua madet kerti nah jani ngelantur pideket beline marape tekenang adi seadane ane ada jumah di wong kon pekarangan beli ngajak adi tiada mione gisim beli tamanan kelingsir